hakurikije umuvuduko zigira mu kororoka. Abahanga mu by'ubumenyi bw'ibinyabuzima bemeza ko tuzifashe tukazigabana zose uko ziri hano ku isi uyu munsi, buri wese agatwara izingana n'iza mugenzi we, buri wese yatwara miliyoni 17. Wibajije izo arizo? Ndavuga Isazi. Iyi ni Peace Media TV, ngiye wumva ni Norbert turi kumwe. Kuvuga Isazi byonyine ni igisobanuro gihagije cyo kumvikanisha umwanda. Uretse ko ushobora no kuzisanga ku bikoresho bisukuye nk'ibiryo bihumura. Isazi igisubizo kirambye mu kubangurira ibimera, zikaba hafi mu kurya imibiri y'ibinyabuzima bitangiye kubora. Zikwirakwiza ibyorezo, zigakunda guhuza ibitsina. Zikunda kuba mu ngo z'abantu, ni nayo mpamvu abahanga bazita housefly mu ndimi z'amahanga. Zaje ku isi mbere y'uko abantu batura, bamaze gutura ziza mu ngo zabo. Wakwibaza impamvu abantu benshi batazikunda, yewe bakaba bashobora kumena n'ibiryo igihe babibonyeho isazi. Reka twifashisha bamwe mu majwi ya Ingabire Alice, umunyamakuru wa Peace Media TV, ubwo yaganirizaga bamwe mu bakora mu nzego z'ubuzima. Bwana Minisita, kuki isazi abantu benshi batazikunda, cyane cyane abakora mu nzego z'ubuzima? Murakoze. Impamvu tutazikunda ni uko imiterere yazo, uburyo zirya ndetse n'ibyo zirya bikwirakwiza udukoko twica amamiliyoni y'abantu buri mwaka. Bwana Dr. kuki isazi abantu benshi bakomeje kugaragaza ko atari nziza? Yego murakoze. Impamvu nuko zigendana indwara zirimo kolera, imiswi, tifoyide, indwara y'ibitotsi ndetse n'igituntu. Isazi iyo zitaza kuba zigendana indwara zingana uku, twakabaye udusimba twiza kuko zigira uruhare mu mibereho y'ibinyabuzima biri hano ku isi. Umubiri w'isazi uteye ute? Isazi ishobora guhagarara icuramye nigwe, ikarya byinshi itagira igifu, ikareba byinshi. Ishobora gukubita inshuro 200 mu isegonda rimwe amababa igihe iguruka, ikaba ishobora kugenda ibirometero 32 ku munsi. Bishoboka bite? Reka tuzabiganira mu kiganiro cy'ubutaha. Ni Norbert turi kumwe, ndabashimiye.